Babe siyakubonga egameni la Jesu Kristu lo yinkosi nemsindisi. Sibonga wena Nkosi nakulosuku namhla. Wena Nkosi wethembekile ukuthi Nkosi udawusihola. Babe wethu lengcwele sihlangene namhla la khona silibandla nebantwana sigubha losuku Nkosi lekukhumbula udala kwendodana yakho Jesu Kristu uma upha umhlaba. Live lakho Nkosi encwadini yaJohane babe lengcwele egameni lika Jesu lithi wena uNkulunkulu walithanda live kangaka wathi manje wanikela ngendodana yakho letelwe iyodwa uthi ngiloyo naloyo lokholwa ngiyo angabhubhi keja abe nephila lokuphakathi. Babe siyabonga ke ukuthi usiphile Jesu babe wethu lengcwele watalwa intombi Maria. Nalamhla Nkosi sibonga lelo qiniso sibantwana sikupha kanye kanye. Sibonga lo usendela umsa nekusipha Jesu babe wamvumela naye ukuthi atalwe njengabo bonke bantwana. Bantwana ke Nkosi bayajabula nathi sijabula kanye nabo njengoba babethu lengcwele nalamhla sikhumbula udala kwenkosi yethu Jesu. Yebo Nkosi akadelwanga mhlawumbe incinga lelanga nalamhla babe wethu luthandzekako keja lokuthi wadala. Sibonga lokho uNkulunkulu wethu umuhle. Sicela Nkosi egameni lika Jesu usuhole ngamoya wakho. Moya weqiniso Nkosi awusekele kule nkonzo azidlale Nkosi la sitokhonta ngoba le ndodana yakho le Jesu Kristu lithi tati tasempumalanga tamkhonta. Babe wethu lengcwele liphindze lithi ngisho nebelusi bahlabelele ingoma kanye netingilozi bamkhonta. Siyakubonga Nkosi nalamhla ke sitokhonta Nkosi babe sithandza kusekelwa nguwe ngaphandle kwaKristu Nkosi umsindisi wethu. Amen. Oh, yeah,
simdumisa awusihlabelela. Amen. Ake sesithi nje gwele. 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 Amen. Siyabonga ke bomngami nalamuhla angithathe nami lethuba kubingelela ke simane nje sithi kancane umsindo. Sithi nje kancane umsindo. Simane nje siyabonga nalamhla ngowemukela la ngowemukela le nkonzo yaSondo Sikolwa, a very special program for the year. Inkosi Mbusisi sibonga nje lo ukuthi lena inkonzo lehlukile. Amen. In fact siya reflect sibuka thine as a church lo ukuthi simkhonda njani uNkulunkulu. Inkosi Mbusisi ngoba lo labafana sometimes labatawa kwela la ngiloko lokwentiwa ngithi. Amen. So uma umfana ekhaya adlala kulesinye isikhathi uye ubuke lokho ukuthi la khaya lana baphila impilo yini, bakhuluma lwimi, ubona ngalabantwana, because labantwana baniketa a true reflection ye lifestyle yalampilo yalakhaya kuphilwa njani la khaya. Haleluya bazalwane. Kuyangijabulisa nje lokuthi MC kube ngumfana, i-praise team kube ngumntwana, post le program yonke idominate ngilabantwana. Ngoba lokho kuseka lokuthi sibone lokuthi at the same time siyagroma, siyapolisa, senda konke inkosi Mbusisi. Amen. Siyabonga ke kakhulu. Manje ngathi kusela nokwehla kwenyunga nemisindo yonke lento lena bazalwane. It's very disturbing. Hallelujah. Amen. Asibahlonipheni bantwana singaboneni bazalwane. Hallelujah. Sengaze moment lelikhulu siyabonga ikomiti lelikhulu silemukela nalo sishayile intandla bazalwane egameni laJesu. Nawo onke futhi emakomiti lakhona nawo asiwashayile intandla nawo siyawemukela egameni laJesu. Yes. Siyabonga bese ke sesithanza futhi nekubonga bazalwane ngalokwehlukile leli komiti la Sunday Sikolwa lebelisilungiselela lo msebenzi nalo siyalemukela futhi sibonga kakhulu asishayile intandla inkosi Mbusisi. Siyabonga kakhulu bangcwele siyabonga nje kakhulu sithi njenge libandla siyabonga kakhulu lo msebenzi lomkhulu ongaka lebawentile. Siyazi ukuthi akusiyo into lemalula kulungisela Sondo Sikolwa, but njengemuntu olutawuta mhlawumbe kunawe utosupporta usebenze kanye na udumise kunye nathi ungabonakala shangathi kumalula, but uthatha isikhathi bokulungiselela uthatha mhlawumbe incenye nemandla nekunikela ekwenteni lo msebenzi ube impumelelo. Siyabonga ke kakhulu asibashayile intandla labekomiti laSondo Sikolwa. Siyabonga ke bomngami namhla ngeke ngibe mzela bese sengidla isikhathi lesine, but nje lebe ngingakwedlulisa bengike ngayekela abazalwane ukuthi ngithathe leli thuba la. Ngiyabonga la ngibona emkhathisini wethu kuna pastor lo senior make Gina la auntie la umshumayeli auntie la sawa sesimshayile intandla naye simemukeleni bazalwane. Siyabonga siphekile ke uSondo Sikolwa wethu. Siyabonga bazalwane ngokuthi naye usijoyinile ukunye nathi. Siyabonga kakhulu nje kuba khona emkhathisini wethu. Bese sengidlula ngibukela nje bomake nabo babe nebantu labasha labakhona la youth nani siyanemukela ngetandla letinkhulu. Amen. Hallelujah. Ukhona isigela akekho
Okay, escape. Escape. Bayala. Oh. Walang imbon. Ay, mga muti ke pisla. Uyaphila wena. Kechan kamala kumba. Owethu. Wakabani sibongo sakho? Mkanto. Okay. Kasha kumbula ingoma lo angihlabelela yona lapha. Ayingoma lo angihlabelela yona lapha. Yasesontweni. Ungangihlabelela le ngoma. Ngihlabelela, awuhlabelela umfundisi ke le ngoma sisi. Hayibo. Phela bakufa laba. Kakhulu. Ngimtshelile ngathi uyakhotha kuhlabelela sike mana akusiyo ke le ngoma la kuhlabelela yona ngale lana angithi haleluya amen Sunday school ukhona lona iverse lakhe hakude ngifuna ukuthola i-short verse la wangalisho verse ngiyakujikisa hey wangalisho nje li verse ngiyakujikisa wangalisho ini ngikwenta njani buya ke la utongisho lo verse awume akaphi buya wena kodwa ngifuna ungishelo le verse uyeba mkhulu udongishela ini udongishela ini udongishela ini Livesi. kakhulu Livesi. udongishela le verse ngemkhulu awushela umfundisi le verse ndobambela la Genesis verse 1. In the beginning, God created the heaven and earth. Yo, hey, Baba, tilivesi la bantu. Bana tilivesi. Ngiyasibona nesandla lo saphakamile. Sandla sendofuna ngala. Hoy, botsolo lobo. Hoy, botsolo nini. Mbatsala. Asenguye ngala. Yebo. Boya. Kodwa. si Mike Shiyalo. Shiyalo. Wena ke umsebenzi wakho utosetela wona nyalo. Verse. Udosho verse oma verse ebantwana. Udosho verse uphinde usihlabelele ini ingoma. Nayo ithandzako nje na. Mina manje sesondweni. So engakayiva le ngoma. Sholo ke verse. Romans 6 verse 23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen.
is calling my name. What should I do? What should I do? Umikosibi, igama lami, benzokwenzani, zokwenzani. Umikosibi, igama lami, benzokwenzani, zokwenzani. Amen. Bashayele intandla, amen. Bashayele intandla. Nkosi yamgeja, Nkosi yamgeja nawe. Bashayele intandla sahlala phansi. Amen. Hallelujah. Khona ngoba khona lokusela. Shoda munye manje. Wena umzolo wena uvela ungangibuki kungubuka wena. Lo mzala ngicela ngangibuki nje. Nini nibathana sengifuna umfana. Uphi umfana? Ngifuna umfana. Uphi umfana? Buya. So vele somile lo. Sengiyambona umile. Aw. Igama lami. Unakekela Masibu. Hey, ke jona ufuza. Edumiso. Grade 3. Ya. Mshayile intandla abazalwane. Angeke Masibu. Awumtshela. Nangumbuto na. Kejake Maria watala umntwana lomncane wambeka emkhombeni la bekudlela khona tilwane. Kejale igama lalomntwana bebathi ngibani? Joyce. What? Jesu. Kakhulu? God. Niyabona mangabe kubhalwa esikolweni akufuneki umfana sibhale i-answer ukuthi kubobuka i-answer yakho ngoba umfana bese uzosusa le answer lenjani le correct abhale lenjani but lena is not wrong ngoba Jesu is also God. Amen. Asemshayele intandla Masibu. Yes, Masibu. So naike akakho Masibuko asemshayele intandla bazalwane. Ngibona kule present laba nginiketa yona sengangilethela kule present yami leninginiketa yona la. There is a present bebani disturb ngayo sebayisusile. Hallelujah. Amen. Kule present yami lebangibona bangilethela yona so itsabulile yini akwayitsabuje. Akwayitsabuje. Amen. Ngiyibonga na ipresent yami. Vele wayitsabula le present yami ngithi nje bazalwane. Asengibabone bantwana abancane. Siphamisa etandleni bantwana labancane. Asengiphamisa etandleni bantwana abancane. Amen. Hallelujah. Nangala bafana abancane baphamisa etandla angithi. Nangala labancane baphamisa ini? Baphamisa etandla. Lamaswidi amlawa mahle. Hey. Ndanipha ngalinye ngamunye ngamunye. Ngiphe njani? Ngiwajike. Ngiphe ngamunye. The yes is heaven.
ngapha. Anginibikelele bazwane egameni likaJesu. Amen. Indzaba kufunza lilunga lemtimba waKristu. Sikhatsini nyalo sekuyabhesha kusa onke emaKristu akahlabe umkhosi. Tihloko time kanje. Sekuqala, kulamalanga abaprofethi bemanga abaprofethi abaxabanise bantfu, kepha kukhona umprofethi loprofethi aliqiniso ngekudalwa kaJesu. Sihloko sesibili, kulwa emkhatsini wa-Israyeli ne-Irani kusaqhubeka ngemandla, kepha ingwenyama yemndeni kaJuda iyanqoba. Sesithathu, bonke abazalwane bayaxwayiswa ngesifo lesihlasele emakholwa omhlaba wonke, sifo sekuphelelwa ngemandla. Indzaba time kanje. Tekuqala, kwenteke timanga lapha eBhethlehema laseveni lakaJuda lapho khona kugcwaliseka siprofetho lesaprofethwa ngumprofethi Isaya ku-9 verse 16. Athi, ngoba sidalelwe umfana siphiwe indvodzana umbuso uyoba semahlombe akhe. Amen. Asabutwa Maria unina ngalendzaba uthi nekukhulela kwakhe kwehluka kwamenyetelwa yingilozi futhi wakhulelwa bangakahlangani nemnyeni wakhe Josefa. Bonke bantfwana badalelwa ekhaya noma etibhedlela njengoba esathi, kepha yena watalelwa emkhombeni wekudlela tikhomo. Amen. Esibili, impi leshisako iyaqhubeka, kepha kubonakala inqoba ingwenyama yemndeni kaJuda kugcwaliseka emavi ayo encwadzini ya-Exodus nakathi yena unguJehova wempi, nguJehova ligama lakhe. Esithathu, bazalwane bayexwayiswa ngesifo lesibi lesibambe emakholwa umhlaba wonke. Bazalwane lababanjwe kulesifo bananati timpawu, abathandazi, abafunzi livi futhi abazili. Bayacelwa abazalwane ukuthi uma babona letimpawu bagijimele encwadzini yebaseFesu 6 verse 10 kuya ku-20 nemaHebheru 12 verse 2. Simo seletulu sime kanje. Kubhekeke imvula lenkulu yemvuselelo letoba sedumisa Metropolitan Church yekuphetha umnyaka. Bengithi bazalwane batoshaya tandla. Indzaba betifundwa nguNeliswa Zinhloka Mvumelkhulu. Bengisacela Sunday school lomncane tokushe amavesi ahlabele netingoma.
Ngesikhathi samanje sitawubona ingilozi iya kuMaria. Sikhulekile wena lokusisekile. Ungasabi Maria ngoba uvele umusa kuNkulunkulu. Utawukhulela udlala indodana uyikhombele impilo ukuthi yaba mkhulu abizwa ngokuthi indodana kaNkulunkulu oseduka kuwonke. Lawa ungenteka kanjani ngingase nihlangane nomuntu wesilisa? Lokho ngiyingcikoti yaNkulunkulu lokho lokusho makwenteke kimi. Sesibona Maria uya kuJosefa uyombikela ngale nkulumo yengilozi. Josefa, kumele ingilozi yathi kimi ngitawukhulela umntwana ngimcambele ibitwa ukuthi nguJesu. Maria benguthi uthembekile ngasodoma langasese. Sesibona ingilozi iya kuJosefa. Josefa ndodana David, ungamali Maria ngoba lokho lakukhulelwe ngumoya loyingcwele. Ukhulu lana. Ngaze ngafa. Josefa, sengiyaheka. Angibani esibhedlela nasi mama setimphala. Ngaze ngafa. Sesibona uya esibhedlela sokuqala. Esibhedlela silethela Maria seyaheka. Maye siyalihawukela kodwa sekude indzawo. Sesibona uya esibhedlela sesibili. Ngaze ngafa. Esibhedlela silethela Maria seyaheka. Maye siyalihawukela kodwa sekude indzawo. Ikhona indzawo lapho kuhlala khona Tito. Asambe. Nayi le ndzawo. Sebamikisa umntwana kuJosefa. Josefa, nangu umphako. Hawu, mayemuhle lo mphako. Ngesikhathi samanje sitawubona ingilozi iya kubelusi labalusatile. Ngingesabi ngoba ngingethele indzawo letimnandi nje uthola lokutawuba ngalibo. Sitalele ingozane thina Nkosi yethu. Awuwe Nkosi uNkulunkulu losetulu kakhulu lokuthula emhlabeni kulabo labathokotela kuye. Asambeni seBhethlehema lapho ithi ingilozi nomfana udalelwe khona. Yebo, asambeni. Ekhaya, kufike ingilozi yasitshela ukuthi namuhla eBhethlehema sidalelwe umsindisi womKristu inkosi. Yebo, ukhozi. Maye muhle lo mphako. Kulesikhathi samanje sitawubona tati tibona inkangala. Niyayibona yini le nkangala? Yebo, sayibona. Maye yona yase yasho lokuhlukile ngabe isho ukuthini? Isho ukuthi khona umntwana letele toba inkosi. Asesiyilandzeleni. Maye yena sibona naye manje ephelela. Ngabe isho ukuthi khona umntwana letele toba inkosi. Ngataka kanjani lo noma ngimi inkosi masojama sami ngabhuna mntana ukuthi khona inkosi ngaphandle kwami. Yebo Nkosi, kubhaliwe amabhuna mntana
Ambani ifune lilethelana mina ikhotha.